Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMDC meminta jong kelaban mau prem konstituensi bak Mitchel wankar. Ubolong ru kertong jong UDP hakalai puwai trik ukala lingkot arajar pausan. Ulathep kerteng menyakun biang ya ke election MDC hakawat kabaar. Ringkat kejing sendan lang jong ki bahi ngasem ki MLA bagi nailam jong ke parti UDP. Haba kerenji kilat patai kubor dan beladap ban thep kerteng ubah Mitchel ulang. Basispa dan kesispa udon kejing ngos kem banjob ya ke election namar bagi kertong ke Ïakhun Pyrshah Kiba dan Satya ke Jingtbit kumbalong mau. I, Shri Mitchel Wankar, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 1511 Mauprem District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. 100%. Namarba baling ang gumta, namarba kini ki Ïakhun menta ni tuibi, di kimdaram nataka experience mo, manongi nila iya experience kini kade election ko pasaw ko jama. Mana kanyi ya ka development hangang perlu satisfied. Namarba kejingan ki scheme na po central scheme ru kimpat day kita ki bahe. Handrai ingin sadon ka amendment jo schedule ha ba ka direct funding kan sawan. But ki bon ki scheme kum ka SPA nang tagin sadon pada ki scheme ki bon lagi department jo central department baper. Kabaning kong ay kabangali constituency ginay kren development kum mga jukren mga development ladang adon central fund niyo ladang dari central fund niyo handrai kadai alor ki an ki ba kum MDC hagani katam ko pemerintah ni ora sibon lagi ai hagani kinti pemerintah de how to session ke ba ngaletai ni mentah kalumparing de mga ngaletai ya kalumparing banora sya kalaban konsensi handrai kaladon gejing ong baya ka laban konsensi onra syapo lai mukhra ya kalau sabtun chamelin handrai ngaletai hakatu kesengi po apo ka dorbat thawan district council but they hang tu ba kisara syaka select committee bat minta phi kuma phi minta kadur ka itanat kalaban konstituensi ilayo lut paro khat kisnong ibaran tang hapo kalaban konstituensi o MLA wi alu MLA kadi ka state subject abagi pat ba kitip MDC kadi ka subject ready dostor ban penne ya ka khandau ka siap ban penne ya ka kai ka pateng ban penne ya ka ready dostor ka bangila deple mdai bangi syukran mdai bangi syukop handrai ha ka por jong isi ki jongi nilayo lot nilayo ekalan bil nilayo ekalan ek ekalan bil lah pan kelas ekalan ek nilayo ek market ek nilayo ka waste management ek nilayo ya ki babon ma ki akan tu kumjur ki hima ki bon ki hima ki bampadan ki ek nilayo ya ki ek nang tapat ki resolution ki baper nila ai ka resolution na bentak ILP nila ai ka resolution na bentak ka tin khasi bakandru but halor kaniru daladi ngalalet spot dali ringkat baka parti UDP ngilailet hangtai ba ninyo ban pendrung hajantan mantar ngilailet na kamantaban yo ikhtin khasi ngidon bak ba dis council ngidang don giyo snong giyo hima bat giyo CM bat kumbangala ju ang barbor hayo hima hayo CM khasi kharajni umjudon kam bandadon kam license ubriyo baduk ra yo star demir ulayo khawan li ai hi day namar balai bagi dan ki an banjin dalam dan ki an ni mata minum landri dang don kam pada kumapi ba ngin pan skam chu ki an